When we were little, we never needed anyone. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Hare Games. Danas ćemo igrati FIFA Mobile, znači druga epizoda za redom FIFA Mobile. Opet ćemo igrati 3 ili 2 utakmice. Ok, ovdje sam ja malo prije već igrao, imamo Simona live eventu. Ima ništa novo? Nema. Ok, šta je ovo? Neko već igrao protiv nas, možemo igrati protiv njega. Hajde, igrat ćemo. Znači, ne znam kako on igrao protiv nas, možda pobjedio nas je sigurno, ali sad koliko, to se ne zna. Znači, ako dajemo 3 gola, možda on dao 2 i mi ćemo pobijeti. Ne znam, sad ćemo vidjeti. Ok, počinjemo. Opa, ok. Propala nam je prva šansa. Evo ga. Tašči. Lagano 1-0. Da nije 1-0, ne znam, možda 1-2, 1-3. Ne, glavnim. Ajaj. Ovo me nervira kad glavnim. Okej. Sad imam slobodnju. Ne, loše. Jako loše. I još jedan. Okej, opet loše. Okej, evo ovdje neke šanse. I jao, kakav gol. Kakav samo gol. Offside. Dobar šut. Ferguson! Kakva golčina! Kakva golčina! Ovo vrijedi pogledati. Ok, za sad jako puno vodimo. Ok, Tašči. Tašči, ok, tak, ne daj gol. Nismo htjeli uzeti loptu. Neću možda izgleda baš rezultata od 4. Ništa. Ok. Idemo, njegov rezultat je 3-0. Opa, nije nam dao ni jedan gol. Vidite me. Idemo. Šta još je film? Od ovoga. Ja ćemo reći 4-2-3-1. Sam još tu formaciju baš probao. Hello. Wow, ovo sad imam facecam. Ok, ajde. Opa. Ando. Završila akcija, nisam... Joj, to
ušlo, bilo bi predobre počinja. Evo slučajno sam čak dobro radio. Opa, odbrali smo tu vunju. Landulu. Nije, mnogo lagano. Ima ovdje stu nekih ljudi jako loše igraju. Onaj, naprijed malo prije, dao nam je 0 golova, ni jedan. Wow. Strativa, to druga. Aram, ne puti. Daline. Okej, ne može. Okej, baš nam ne ide, ali dobro, opet odredno. Pokušavam dati neki gol iz daline, jer eto već vodimo, što ne bi. Opa! Bio je blizu. Tašči, oj. Tašči dobro šalje loptu. Tašči, no, jako dobro dati gol. Znači, dao je najviše golova svima u mom timu. Ok, to je bilo to za ovaj epizod. Ako te like, subscribe i hajde čao!